Brez problema, jaz imam kondicijo, nabiram vse posod, veste. Če na Šmarno prideš po ta hudi strmini, boš tudi le pri delu. Kad se Dragovoljno predao na muku, on uze kruh,
tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Tak lijepo primili, ugostili, kaj se znamo skup išli, tak vaš lijepi kraj nam pokazali. Skup smo mogli imeti mešu, kak sam rekao bolje pri meši, svaka je molil svoje, ali svi su imali istu nakanu, znači pojačati svoju vjeru, pa nadamo se da bomo tu suradnju koju smo sad tu počeli graditi, kasnije gradili tam i pri nama, dok nama dojdete, boste vidjeli, bom isto tam lijepo kako je nama danes bilo tu. Hvala lijepo. Zagotovo gre za preko novo obdobje medsebojnega spoznavanja različnih, se pravi, območij, ki sta si pa seveda zelo lahko tudi podobna, saj kar se tiče tudi naravnih danosti, se pravi, pokrivata obe dve občine številna območja gozdov in prav gost, narava, neokrnjena narava je tisto, kar je zagotovo v današnjem času še kako potrebno negovati. Nam je izuzetno čast i drago da smo došli, da se vidimo, da se družimo i da ostvarimo nekakvu suradnju u budućnosti. I bilo nam je jako lijepo na sprehodu od Cerkvice do Cerkvice. Pozvali bomo i vas da dojdete u naše Jesenje, da vidite naš kraj, iako je jako sličan. Znači, brdovit, brda. Hvala lepa.